Idemo u nastavku novog dana, kao što sam i najavila, do Norveške, konkretno do Osla. Za jutarnji program N1 televizije govori Nedim Makarović, ambasador Bosne i Hercegovine u Norveškoj. Gospodine Makaroviću, dobro vam jutro i hvala što ste ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, čast mi je biti s vama i pozdrav gledalcima. Zadovoljstvo je naše. Mijenjaju se iz minute u minutu sve informacije vezane za koronavirus u svijetu, pa samim tim i u Norveškoj. Kakve su informacije jutros? Pa jutros imamo tačno, ja sam dobio ovdje raport 2377 inficiranih, od kojih je gotovo 200 u bolnici, imamo 30 teže oboljelih i za sad 7 umrlih. Ovdje Norveška čini zaista sve da zaustavi i zakoči proces, da rastereti zdravstvo oko težih slučajeva, jer oni imaju puno stare populacije, pa je to veliki problem za njih. Međutim, moram da naglasim da je Norveška kao zemlja veoma bogata i da ona ima mogućnosti da, evo recimo, ekonomiju koja je stala subvencionira, znači stavili su na raspolaganje 10 milijardi američkih dolara, pošto vlada odredba da ljudi koji rade u firmama trebaju da ostanu kod kuće, međutim trebaju da dobivaju platu, s tim u vezi država pomaže i privatni sektor. Dakle, vanredno je stanje, sve ustanove su zatvorene, naša ambasada radi, ali više manje sve ustanove su zatvorene, letovi su otkazani, tako da je zaista vanredno stanje. Kada kažete da radi ambasada Bosne i Hercegovine u Norveškoj, kakve upute imate od državljana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Norveškoj? Da li ima onih koji su tu poslom, trebaju se vratiti u BiH, ali ne mogu, studiraju tu, žele se vratiti, ali ne mogu? Kakva je situacija sa njima? Da, naravno da imamo. Prije svega želim ovdje da naglasim da nema niti jedan jedini inficiran građanin Bosne i Hercegovine u Norveškoj COVID virusom i jako je bitno da se zna i mi tako kažemo našim ljudima koji su ovdje, a došli su u posjetu i u ograničenom su boravku, te se žele vratiti da za sada zaista ostanu tu gdje jesu. Vize su im istekle ili će isteći. Ja im ovdje obećavam da s time neće biti problema. Imamo čvrste garancije UDI-a, norveške vlade, da će se sve to srediti. UDI je inače institucija koja je nadležna za tu vrstu poslova i oni su zatvoreni. Dakle, i oni ne primaju stranke, međutim imamo note da će to biti sve sredno. Dakle, odnosno mi apeliramo na građane Bosne i Hercegovine da ostanu tu gdje jesu u Norveškoj za sada do daljnjih instrukcija. Kako može Norveška pomoći Bosni i Hercegovini, gospodine Makaroviću, u ovoj situaciji u kojoj se svijet nalazi? Pa to je jedna od velikih veličina Norveške. Oni su nam zaista pravi prijatelji, iako su i oni u velikim problemima. Ja želim ovdje da podsjetim javnost da vidite ako ste pratili, ja znam da jeste, od kraja 2017. pa 18. pa 19. uvijek je taj fond pomaganja Kraljevine Norveške prema Bosni i Hercegovini rastao. Dakle, imali smo 40 miliona kruna, 45, 50, 55, zadnja godina 2019. imali smo 63 miliona kruna pomoći u različite segmente bosansko-hercegovačkog društva, međutim sada je odlučeno da ta pomoć shodno pandemiji naravno bude usmjerena na pomoć protiv COVID virusa. Sada mi smo ovdje imali, to isto želim da naglasim, prošle sedmice najave, odnosno publikacije nekih srbijanskih medija da je 5 miliona eura odvojeno za Srbiju ispred Norveške. Ta informacija u tom smislu nije tačna. Ovo kažem zato što je to zbunilo našu bosansko-hercegovačku javnost. Nije potpuno tačna jer se radi o fondu pomoći Zapadnom Balkanu koji, kako sam malo prije naveo, na godišnjem je nivou. I sad je taj fond u potpunosti će biti preusmjeren u borbu protiv COVID virusa i Bosna i Hercegovina će naravno, kao i uvijek, iz tog fonda dobiti signifikantnu pomoć. Kakvu vrstu pomoći?
Da li se tu radi o novcu, lijekovima, aparatima i tako dalje, to u ovom momentu danas ne znamo, ali čekamo koliko danas, sutra, preko sutra da Ministarstvo vanjskih poslova Norveške nama konkretno kaže koji vid pomoći i koliko pomoći za Bosnu i Hercegovinu, ali pomoć je već odobrena i pomoć nam je već potvrđena. Koliko danas, sutra i preko sutra onda, gospodine Makareviću, kada vi dobijete informaciju, prosljeđujete nama, mi, građankama i građanima Bosne i Hercegovine. Vidim da je dogovoreno. Hvala što ste ovoga jutra govorili. Za nas vrijedno su nam sve informacije zaista koje dobijamo iz bilo koje ambasade na svijetu, jer vodimo računa naravno o građankama i građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira jesu li u okviru granice naše zemlje ili negdje drugo. Hvala još jednom. Nedim Makarević, ambasador Bosne i Hercegovine u Norveškoj, govorio je za Novi dan. U nastavku smo u Zagrebu.